खुरुमजरी MM Story Collection YouTube channel bu miyeng tabiri ba punamapu taramna uksari ahambada maruba paw tronglawgi thagdok lainga asibu semaningdaba irang saganing bakharana sathaba weirangani Chief Minister West Bengal ngi mikhanda mathau toramba security ngasidagi lakpa Manipur da lakpa hauragani Manipur dagi lamjin lembana ahum suwa position phanglagle Police officer singi transfer masung posting thokare BJP na women reservation binda aramba propaganda taure miyam na thajabiganu oibobi urkhungi irang kuki khulai paiba singna landa bom jarule naga village guard singa ahing chupak pu thoknagare security na chu nomai kapkhre hauji pau sandongna pijari kuki khulai paiba singna urkhungi naga taba mafam sing leptana chatharakpa landa da bom yaurule naga village ga singa haukiba hingchupa ama khuthongna khre irang laksinaba laiba security force na chu nomai round kaya kapkhre New Delhi da Union Home Secretary na siar lauraga state asigi irang laksinabagi pandamda security review tawkiba pungni phunipan gi manungda urkun district ta ngarang ayuktagi kuki khulai paiba masung naga village ga sing gi marakta nomai kamnabagi thogdoksing leptana tholakle Laibawu panumiki ayupung tara makhai rom tabada kuki khulai paiba sina urkun gi ringun khunda sathakiba nomai gi landa amada NBG naga village guard mari sokle haina village authority amasung NBG central command na media da phongdor khiba leirabani ringungi thawdok matung security gi kangbai force urkhun district ki litan police station gi manung chamba mafam chingdagi punna bangar nipan sidoki adumapu security gi operation aduda khulai paiba mata phagat padi lekhide hairi ringungi thawdok matung ngarang numidang kuki na khunda khiba tipingbung amasung sofe maikaidagi kuki khulai paiba sina kaitheng khultamna nomai amasung bong kapsilaktuna akanba mawongda landaba chathraki hairi presna phangba pauna hai numidang pung tarak mga minikun lom tabada kuki khulai paiba sina ahambada nomai round kaya kapsilaki kuki na chatharakiba landa aduda naga village ga sina chu hallaga kapadagi khuthokna khi nomagi mathakta kuki khulai paiba sina kapsilakpa popi pom nipalom tangkhonaga misam leiriba sinnya kithen khunda targa pokhai khi adumopu khunja singi maikaida thoidokpa so pandi ya hodre ngarang numidangi nakal ani gi marakta nomai kamnarakpa ado ngasi ayupung taruklom tarakpa phawba thoki adumapu nakal ani makta asopan nangbagi pawdi lekhide hairi haukiba ahing chupa ama nakal ani gi marakta nomai kamna khiba aduda mafam aduda irang laksinaba leiriba Maharajment BSF Manipur Rifle amasung urkhun disiki police ki maikai dagisu nomai round kaya kapki security na nomai kalba matung khuthongna bagi thawdo ado lek khidabani hairi West Bengal gi ani suba tangka ke mifan ngasi loisin khibaga loinana hayeng me kuntha dagi Central Armed Police Forcing ahamba phase gi oina Manipur amasung Jammu and Kashmir gi damak khongsan ba hauragani haina West Bengal gi State Force Coordinator na phongdokhre West Bengal mikhan gi State Force Coordinator official oina thamkiba wafamda West Bengal gi ani suba amadi aroiba phase gi mikhal ngasi loibkibaga loinana Central Armed Police Forcing ahamba phase gi oina sensitive operational zone oiriba Manipur amasung Jammu and Kashmir company sing thaba hauragani phase naiba lokholaliba thaba asi hairiba mafam sing asida khudaki oina security gi awapar leibanani official oina phongdopa warol amagi matungina West Bengal mikhanda sijinaba aponba CRPF ki company chani kuntha asi phase 9 na thadagadabani masigi matungda lehauriba State Armed Police Company chahum marphunipan ase magi state singda thagani State Armed Police asida tongan ba state singi India Reserve Battalion sing yauribani hariba security forcing asi maruena Kolkata Barasat Baraipur Sundarbanna Daimanda Hyderabad amasung Krishnanagar na singbada mikhangi mathau tawnabagi damakta deploy tawbani
अहाबा फेज की ओइना मणिपुर अमसुंग जम्मू एंड कश्मीर दा थागदोरिबा CRPF यूनिट सिंग असे तोंगान तोंगानबा मरुओइबा रेलवे पॉइंट सिंग सेल्डा हावड़ा दालकुनी अमसुंग सतंगासीदगी चलहनगनी मसीगी दमकता जम्मू एंड कश्मीर की ओइनादी ऑफिशियल ओइना प्लान तौबा लोइख्रे बिहार झारखंड अमसुंग सिक्किम दगी लाखिबा स्टेट आर्म पुलिस यूनिट सिंग गी ओइनादी मागी लमथुंगफम यौनबा लंबिदा चलहनगनी मसीगी दमकता तोंगान तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अदु सिक्योरिटीना तोंगनबा गाड़ी अमसुंग लॉजिस्टिक सपोर्ट इलेक्शन कमीशन गे गाइडलाइन मतुंगिना थौरांग तौनबा खंगनखरे मसीगी दमक सिविल अथॉरिटी रेलवे अमसुंग सिक्योरिटी एजेंसी गी मरकता कुमना पाव फाउनबा खंगनखरे ngasi official oina phongdokba zero aduna hai phase 9 security chalhan khiba asida state asida tapna security masing hantham bada mateng pangadori bani state asigi mikhan gi mathau toriba security sing magi mafam sing yobada numit kharni changani haina panari center da lengak pairiba BJP women reservation bill da aramba propaganda tawre haina Manipur Pradesh कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट ओकर बोबी सिंगाना फोंदोखरे इम्फाल के कांग्रेस बाबंदा गासी पाउमी सिंग उनाबा अमदा ओकम इबोबिना हाइखी हंदकता हाथुना पार्लियामेंट सेंक्शन फंखिबा इकान कानादना नंगहरोय हाइबगी मवोंगदा थासिगे हौखिबा 33 अमसुंग 35 सेंक्शन फमलगा बिल अहुम पुथोखी 39 सुबा वुमेन रिजर्वेशन एनमेंडमेंट बिल इम्प्लीमेंटेशन अमसुंग स्टेट यूटी ऑर्गेनाइजेशन बिल अहुम असिगी कंस्टिट्यूशन इनमेंडमेंट तौगनी नुमित नुपी सिंगी अहेबा शक्ति पीबा पार्लियामेंट दा अमदी असेंबली दा ओइबा चादा 39 वुमेन रिजर्वेशन थंगदबनी मतम अदुमक्तदा डिलिमिटेशन सु तौगदबनी अमदी यूनियन टेरिटोरी सिंजु ऑर्गेनाइजेशन सु तौगदबनी हाइना पुथोरकपा असे NDA गवर्नमेंट ना हाउस दा माइथीगनी हाइबा खंगबदगिनी करिगुमा माइ पालगसु वुमेन रिजर्वेशन असे मखोई BJP की मतमदा तौरंबनी अदुगा माइथीरगना वुमेन रिजर्वेशन असी तौनिंगबनी मधुदा कांग्रेस पार्टी ना यादबदगी तौबनी हाइदुना मसीगी खुदोंचाबा असी लौरगा इलेक्शन कैंपेन दा सिनगे हाइबनी मखोई की पॉलिसी असे ओपोजिशन पार्टी ना यारोय हाइना ऑब्जेक्शन तौई बेंगोल के इलेक्शन तमिलनाडु की इलेक्शन कैंपेन पेंडिंग लई इलेक्शन लोइदिंगै मनुंगदा करिगिदमक हाथु बिल सिंग असि पुथोलिबनो मखोई की मोटिव असे करिनो हंगली इबोबिना हाइकी वुमेन रिजर्वेशन बिल असि लिसिंगनि सुमना कुलुमदोइदा पार्लियामेंट दा पास तौख्रबनी कांग्रेस की मपांग ओइरिबा इंडिया ब्लॉक की ओपोजिशन पार्टी ना सपोर्ट तौरगा पास तौख्रबनी बिल असि पास तौखबा मतुंगदा इम्प्लीमेंट तौबदा चही 5 नत्रगा चही 10 चंगबा याय हाइखी मसीगी मतुंगदा सेंसस तौगनी सेंसस लोरबा मतुंगदा मसिंग हेंगलकनी मदुदा बिसिस तौरगा बिल असि चनबा होगनी हाइना पार्लियामेंट दा पास तौख्रबनी कांग्रेस की मतमदा पास तौख्रबा बिल अदो हौजी पुथोरउ कांग्रेस ना पुंखाय मगी मनुंगदा अमुकसु सपोर्ट तौगे हाइना लेबली एजेंडा मगी मखादा सेंसन सु लोइद्रिबा मसिंग हेंगलकले हाइबा खंगद्रिबा असिदा हौजी लैदिबा हाउस मक MP चौंगाई निफुमदोय गी स्ट्रेक असिदा हाउस की MP मसिंग हेंगलहंगनी ओइना हाइरी डिलिमिटेशन सु तौगनी हाइरी मखोगी मोटिव असे हौजी ओइरिबा MP असिदगी चौंगा मरफुदा लागलबा तारगदी राजस्थान मध्य प्रदेश न सिंगबा साउना खुदोंचाबा लई सेंसस असे सही 10 खुदिंगी तौगदबनी इंग लिसिंगनी सुमना 13 दा तौखरे अदुबु लिसिंगनी सुमना 13 दा तौगदबा अदुदी लाइबक थीबदगी कोविड लाइचल लाइबदगी तहौद्रे मदुदा सेंसस असि लोरगदी चलिबा सही असिदा डिलिमिटेशन तौगनी हाइना कॉन्स्टिट्यूशन सेंदोलगा लैखिबनी मसी पुनमक असे नाकोइनना नंगहौररोय मतागुम तरोलिबा पॉलिसी असिदा कांग्रेस अमसु ओपोजिशन पार्टी ना ओपोज तौबनी मांगना हाइकी कांग्रेस ना वुमेन रिजर्वेशन दा ओपोज तौब नते मसिदा ओपोज तौदे हाइबसे लेबाक असिदा लेबाक असिदा लेबा मी पुनमुना लैखिद्रबा कांग्रेस के लुचिंगबा राज गांधी की मतमदा हौरगा लिसिंगमा चमापन मौदानी थोगी नरसिंहा राव की मतमदा चादा 19 वुमेन रिजर्वेशन बिल असि पास तौरगा इम्प्लीमेंट तौबा हौख्रे लोकेल बॉडी ADC म्युनिसिपालिटी अमसुंग काम पंचायत हौख्रे करिगुबा सेंटर दा कांग्रेस लेंगाक लेरंबा तारगदी स्टेट असेंबली अमसुंग पार्लियामेंट दा अदुमक मथंग बिल असि पास तौदुना चनरंगनी हाइबा वाफम थमलदुना इबोबिना हाइकी मतमदु लिसिंगनी सुमना कुलुमदोइदा एजेक्टिव सीट की मतुंग
manungda pass tawkiba women reservation bill ado hojiksu puthokpirau Congress na support tawgani matang sida miyeng tabiriba singbu amuka hana khurumjari।